Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku yang ada di Dusun Nasaduha. Malam ini kita lanjutkan program bersama Jalan Kiai Hamzah. Menyogotong royong urutan paguci karulam kampung bengeng kegeci menyoje kepeng hanaru paguci pada hailam kampung gepimpin legeci menyaureng mate jakalon paguci menyodamang peng hanaru paguci dipegat jalan aspal jitili baru lebulen jalan kala gepli baru gotong royong dipeksa abageci tapi wade borong hanaru paguci joki ngempem borong kadi moto mersi najid yang ladung jahong hong tro ubali ceng 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 ci 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 jiki tong krong krong mutu pai guci guci ceng 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 ci 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 pejabat hana pengen ke paguci pejabat yang lain proyek lambuti bagi badi tunggua bekane kemun medang ju betingai ke tim sukses i berokot main karu acak kamangan lagi nya jok bangkai pula menyogotong royong urutan paguci karulam kampung bengeng kegeci menyoje kepeng hanaru paguci pada hailam kampung gepimpin legeci menyaureng mati jakalon paguci menyodamang peng hanaru paguci dipegat jalan aspal jitili baru lebulen jalan kala gepli baru gotong royong dipeksa abaguci menyawate borong hanaru paguci doki ngempem borong kadi moto mersi najid yang ladung jablong plong tro ubali ceng 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 ci 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 jitu tong krong krong jitu pai guci guci ceng 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 ci 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 pejabat hana pengen ke paguci pejabat yang lain proyek lambuti menyogotong royong urutan paguci karulam kampung bengeng kegeci menyoje kepeng hanaru paguci pada hailam kampung gepimpin legeci menyaureng mate jakalon paguci menyodamang peng hanaru paguci dipegat jalan aspal jitili baru lebulen jalan kala gepli baru gotong royong dipeksa abaguci tapi wade borong hanaru paguci joki ngempem borong kadi moto mersi najid yang ladung jahong hong tro ubali ceng 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 ci 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 jiki tong krong krong mutu pai guci guci ceng 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 ci 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 pejabat hana pengen ke paguci pejabat yang lain proyek lambuti bagi badi tunggua bekane kemun medang ju betingai ke tim sukses i berokot main karu acak kamangan lagi nya jok bangkai pula menyogotong royong urutan paguci karulam kampung bengeng kegeci menyoje kepeng hanaru paguci pada hailam kampung gepimpin legeci menyaureng mati
pli baru gotong royong di pusat baguci menyawat borong hana rupa geci dokingan pemborong kaji moto mercy najid yang ladum jablong plong truh ubali ceng 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 ci 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 jitu dong krong krong jitu pai geci geci ceng 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 ci 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 pejabat hana pengen ke pageci pejabat yang lain proyek langguti. Gotong royong urutan paguci karulam kampung bengeh kegeci menyaje kepeng hana rupa geci pada hailam kampung gepimpin legeci menya urang mate jakalon pageci menya damang peng hana rupa geci dipegat jalan aspal jipili baru lebulen jalan kala gepli baru gotong royong di pusat bageci tapi wade borong hana rupa geci dokingan pemborong kaji moto mercy najid yang ladum jahong hong tro ubali ceng 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 ci 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 jitu dong krong krong mutu pai geci geci ceng 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 ci 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 pejabat hana pengen ke pageci pejabat yang lain proyek langguti. Bagi badai tengguah bekan kemun mendang ju betingai ketim sukses i berokot main karu acak kamangan lagi nya jauh bangkai pula gotong royong urutan paguci karulam kampung bengeh kegeci menyaje kepeng hana rupa geci pada hailam kampung gepimpin legeci menya urang mati jakalon pageci menya damang peng hana rupa geci dipegat jalan aspal jitili baru lebulen jalan kala gepli baru gotong royong di pusat baguci menyawat borong hana rupa geci dokingan pemborong kaji moto mercy najid yang ladum jablong plong truh ubali ceng 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 ci 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 jitu dong krong krong jitu pai geci geci ceng 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 ci 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 pejabat hana pengen ke pageci pejabat yang lain proyek langguti. Gotong royong urutan paguci karulam kampung bengeh kegeci menyaje kepeng hana rupa geci pada hailam kampung gepimpin legeci menya urang mate jakalon pageci menya damang peng hana rupa geci dipegat jalan aspal jipili baru lebulen jalan kala gepli baru gotong royong di pusat bageci tapi wade borong hana rupa geci dokingan pemborong kaji moto mercy najid yang ladum jahong hong tro ubali ceng 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 ci 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 jitu dong krong krong mutu pai geci geci ceng 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 ci 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 pejabat hana pengen ke pageci pejabat yang lain proyek langguti. Bagi badai tengguah bekan kemun
Momun mendang ju Butingai ke tim sukses di Borokot Main karu Acak kamangan lagi nya Jok bangkai pula Gotong royong urutan paguci Karulam kampung benge kegeci Menyaje tepeng hanaru paguci Pada hailam kampung gepimpin legeci Menya urang mati jakalon paguci Menya tamang peng hanaru paguci jalan aspal jitili Baru lebulan jalan kala gepli Baru gotong royong di pesa abag